Salama lako kita sola nasang. Sende siapa ranno si tamu sule lante penanda bisaranna po matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube PKB Bahasa Toraja. Kadan na puang lata basa sia latanan nulan atu yate. Dialalame penggarona rasulu pasal 27 angka sang pulo talu saya lako talung pulong karua. Penggauran na rasulu pasal 27 angka sang pulo talu saya lako talung pulong karua. Apa dolo lata basa tu kadan na puang matua may komita mas tambayang. Saka kani sola nasang opuang la umbasa isi la unanungi tu diona kadami. Apa to mindar kante to madosa kani. Pagari kani dio memintu salah budangki angki sipato umbasa itu diona kadami. Na iya tu kadami tu laki basa to temote la menda di kurean sumangaki mati olo malabi mi. Pena masalo patudu kani la untandai. Masambayang kani lansangan na puang Yesu. Amin. Apa to temo duka kupa kilala komi? Ami pabatta pena ami. Belan na tae komi misa lapa de pena ami. Sangadinna iya manna te kapala ya te. Na dipakondi na kuwa unea agan tangatongan. Silu kaboro lan puang Yesu Kristus. Dio misa inan. Dinanay umpagaw misa kasi pa kadakadan baatu sidang. Lan kasi rampunan kombongan na puang matua. Yaton na marasan lumingka tu kasi pa kadakadan yato. Dadimi pole tu kasi salah pahangan baatu kasi salah basan. Na po urung umpabu tu kasi tegeran. Sia kasi gagan lan Allah na kasi sengaran. Pangampa na batu pahang na pira tau lan kasih rampunan ya toh. Butung-butung to tang na angga mo sia tang na perangi mo. Tu tau si rampun lan atu ya toh. Tu tomak panakta batu umpanakta i. Tu dia na kasih pak kadan lan kasih rampunan ya toh. Pakalan pole anna bendan tumisa pandita matuamo anna makada na kuwa yulu sola nasang. May komi anta ando kakinan ludio may puang matua anna iya umpatuduki la usipa kadai meloy sia urra tak meloy. Tu apa tabisara lan atu ya teh. Ya tu pandita tu umpana tak mintu. To turulan kasih pak kadan iya to. Mangando siya masambayang langang puang matua. Anna iya tu pasambayangan iya to umpabu tu kasih kailoan. Siya kasih pahangan kami sak pahangan. Lako mintu taulan kasih rampunan iya to. Siulo kaborok lan puang Yesu Kristus. Iya tu akan dadi do ina. Dina neduka mandu umpe manasai lamai pak basan tato temo kumua. Yaton na atun na Paulus mendadi rasulu na puang matua. To kumua lan agan kamatakuran. Kapusakan siya karanggangan tu na olay mintu tau daw misa kapala to na atu ya to. Apa iya tu Paulus bendan lan kamatanan pena. Si tuang tontong umpa abengan pak pakilala siya pak pamatoto lako. Tau iya to may. Tai an naturu tu Paulus mataku sia ranggang lan agan tu natingayo si sola tau unolai to na atu ya to lan kapala. Sangadina tontong mak patongan sia mak ranuan tu Paulus lako puang matua. Lan Kristus Yesu moy umba susi masusana agan natingayo. Kapatonganan sia kapak ranuan ya to tu tontong napak piambaran Paulus ulendui agan katuanna atu ya duka to. Na pourung umpabu tu duka kamaktanan pena lako tu mintu tau nasolan Paulus lan kapala atu ya to. Siulo kaborok lan puang Yesu Kristus. Lan mintu allo katuanta tang latorro madarang ki batu inang nenek ki unting ngayoy sia unolai tu agan tang mailo.
sia tang me pamasandang. Tumadin la umpabu tu kamatakuran. Kapusakan sia karanggangan lako kita solanasang. Ya moto, anta paralu tu la ungkanan daitongan ni. Tu kaleta jo may agan tang mailo sia. Tang umpabu tu kamauparan. Ondong pi. Tang umpabu tu karongkosan dio may puang matua. Lako kaleta solanasang. Ya moto siulu solanasang tu dikaboro ilan puang Yesu. May mo komi ta pabantang itu kapatonganan ta sia ta pamatoto itu kapatonganan ta lako puang matua. Dikua anta tontong mak tan pena sia tang lapus sakunting ngayoy. Keden ni anabu tu lan katuan tatu metakuranna sia mepusakinna. Inde duka moto ladina ni tontong umpak piambaran ni batu umpak pesanan ni. Tudiona kadanna puang matua batu injil lakomintu. To mak joren siala mintu allo katuanta. Amin. Kama sambayang. Ure sumanga tu kadami mi pak pesanan lako kami puang matua. Ki katotongi kumua tontong komi mak joren. Usisolan kan ni sia urondong kan ni umpama totok kan ni. Umpa batak kan ni. Ke unting ayo kon ni mak rupa-rupa akan katuan me bandai. Me susai sia me pusak. Kure sumanga tu yan nato opuang, kure sumanga te kadami. Lansangan na puang Yesu, di masambayang. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tarangi solanasang. Tontong bangki peta da kumata subscribe te kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni. Kure sumanga puang matua tontong umpasiria komi. Pak kaborok na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.